Halo kawan-kawan, sekarang kita berada di Kampung 3D, Kota Malang. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Ini men, lorongnya men, lihat sendiri, banyak orang kan, asik lah pokoknya di sini, adem, bukannya adem, dingin, tinggi men, naik dulu ke atas. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Lengkapnya ada di Kota Malang ya. Keren kan? 2018 Rusia. Ini di Rusia tapi Malang. Pasti sih. Banyak pokoknya keren. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa. Honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Bang, lagi di mana bang? Di Malang. Sekarang ini lagi di mana ini? Ini sekarang lagi di Jembatan Kaca. Ini hari kelima kita jalan-jalan. Pertama kita terbang ke Lombok, kita naik Gunung Rinjani tapi nggak bisa. Akhirnya kita turun ke Sembalun. Terus kita bantu aksi kemanusiaan yang korban gempa kemarin. Sekarang lagi ada di Kota Malang. Kabupaten Malang deh. Salah.